Hello, nabasuhuje mwese mudukurikiranye kuri iyi YouTube channel. Mwite Diamond Platinum cyangwa se umwite Abdul Nasib Juma. Uyu ni icyamamare gikomeye cyane kuri iyi si ya rurema no muri Afurika muri rusange. Uyu nguyu yaramenyekanye mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, haba muri Afurika haba ku isi. Indirimbo zakunzwe na benshi kandi bakazwa n'isaha zibaba ku mutima. Uyu afite abagore batatu aribo tugiye kuganiraho. Uwa mbere ni Zari Hassan Kabos, akaba yarabashije kubyarana na Diamond abana babiri, umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu. Umwana w'umukobwa akaba yitwa Princess Tifa, umuhungu akaba yitwa Prince Nirani. Diamond kandi yabyaranye n'undi mudamu bita Hamisa Mabeto, babyarana umwana w'umuhungu bamwita Dirandi uzwi nka Yanga Simba. Kandi Diamond arongera abyarana n'undi mugore wa gatatu bita Tanisha Donna, babyarana umwana umwe nawe w'umuhungu bamwita Nasib Jiri, ariko uyu mwana w'umuhungu akaba ari we mwana uzwi cyane ko Diamond amwemera cyane, kuko ni ishusho yagiye irasohoka neza. Iyo umurebye ku ifoto ubona ari Diamond waje rwose imbere y'amaso yawe. Diamond rero amenyekanye ahantu hose, nta muntu n'umwe utamuzi mu ndirimbo zagiye zikunzwe nk'iyi muri kureba ahangaha. Iyi ni indirimbo yamukoreye hit ikomeye cyane, n'izindi nuko, ariko turakomeza tugaruke ku mitungo ikurikiraho.